Juanka koro ganda ikore ne bago nyasi mar Krismas kod dhialo giko higa. Welo mathoth koro medo donje boma ma Mombasa, kamoko kuom jodak ma Mombasa bende wuok kadhi timo limbe counties mamoko. Chenro mag wuoth sani odich chakre alap mar ndeke mar Moi International Mombasa tesend gach reru mar SGR mano mantiere Miritini kaachiel kod tesend bas ma Mwembe tayari chuny boma ma Mombasa. To kaka jafwambo mar Mombasa Jawuoth kolero, welo mathoth osechako yore dho wath kaachiel kod kuonde mamoko. Mar Moi e boma ma Mombasa sani odich ka thoth welo gin mago madonjo Mombasa mabiro e nyasi mar Krismas kod rwako higa manyien. En gino masani koro kelo buonjo ne jogo manie sekta mar hotels kod limbe, mabende kone sani thoth hotels opong' thich. Most of the hotels are full. Okay, apartments are also full, and because of the places that are not very full, I would say average is 80%, but more hotels are 100% than those that are 80%. To kato bedo ni kwana taa malo maduong' mag welo matimo limbe Mombasa gin mago mapacho ka, gikoni okang' mar piny owacho sidho ayanga wuodh ndeke maringo achiel kachiel kowuok Mombasa nyaka Dubai biro medo kwan welo mawuok e pinje maoko. Now that KQ has started the Dubai flight, hoping that more people will come from Dubai to Kenya, because Dubai is a hub, so a lot of people are coming to Dubai and then they can come to Mombasa. And I know that next year we are getting in the international flights that are going to start coming in. Then we will start having international flights. Idadi ya wageni imeongezeka sana, na sio wenyeji peke yake, lakini pia kuna wageni wa kutoka nchi za ng'ambo kama vile German, Britain. Kidogo Amerika tupata wachache tu, lakini pia tumeona kama leo nimeona kuna wageni kutoka Haiti. Toete send bas ma Mwembe tayari moko kuom jodak Mombasa masani dhie gwenge mopogore ywak kaluwore gi medruok mar nengo wuoth. Gikoni en midhiero ni e kinde ka kinde mar nyasi, nengo wuoth osebedo ka medore chiegni nyadi riyo ka koro giywak ne piny owacho mondo mi oranga nena kaka nyalo tudore gi weg gache mar neno ni jowuoth ok hinyre nikech nengo. Magari zimejaa mpaka 24, zingine zimejaa mpaka 31st. Kweli ni pesa mingi, lakini sasa kwa yule anataka kuenda itabidi tu akate kama 4,000 ili aende. Wale wameshindwa pia wamebaki. Mimi nimelipa 4,000 ambapo ni kama nachukua ndege ndio naenda nayo kule nyumbani, lakini ni basi. Kwa hivyo hatujui kama tumepandishiwa mafuta ama ni kitu gani imepanda. Mwezi uliopita tulikuwa tunapanda basi hii nilienda nyumbani na shilingi 2,500. Hata nimepanda siku moja nikirudi 2,000. Imekuwaje tu mwezi mmoja watu wanatengesa pesa? Ni kama kuchukua pesa kwa raia, na serikali inaangalia. Serikali angalia hiyo mambo, sio wafanye biashara wa magari wachukulia advantage ya season peke yake. At least pengine kuwe na some control. Moko kuom welo matimo limbe dho wath ma Jomo Kenyatta koni kato bedo ni uchumi oridore, mano ok mon ng'ato pango kaka onyalo timo limbe, ni mar thoth gi timo limbe Mombasa mana dichiel e higa. It's not so expensive to travel as long as you plan and you stick to your budget. Na kwa upande wa biashara tunashukuru Mungu, tunaona wageni wanakuja na wanazidi kukuja. Tukiangalia mwaka huu si kama ule mwaka mwingine uliopita ambao ulikuwa ni mambo na corona, alafu pia ulikuwa unapata kumefungwa na county government huku, lakini sasa hii kuko wazi, biashara iko sawa. Hii sehemu tumeweka usalama kwa sababu ni sehemu ambaye watu wanakuja eneo tofauti, si wa Kenya peke yake, watu wanatoka paka nchi za nje. Sasa lazima tuangazie walioko hapa. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa.